Vidio kako jedu, pa nije džaba meni Saliha rekla. Htio Bufogar, brzo spremanje, hajde, 6 sati je, gdje si? Aha, vidim. Evo kako jede ovo. Ulazi unutra, povlači, kupat će ga. Idi po svoj čamac. Ale, žive, zdrava mi bila. Aleksa. A? Aleksa, Ja? idi po čamac. Idi po čamac. Stvarno obožava ovo. Si vidio? A rekla je meni Saliha, kaže obožavaju to, to im je poslastica. Tako kaže dobro to jede. Polako prešćeš se. Jesi snimio? Snimam još uvek. A na video, jel? Pa na video. Jao, više se lijepo vidi. A mene snima, jel da? Snimam sve što kažeš. Da nema veze. Vidi kako lijepo jede. Tu vole da jede to poslastica. Gle šta. Gle. Prelijepo. Lepotica naša mala. Lepotica, vidi kako čupa, vidi kako čupa. Slušaj što jedi. Tako. Ja sam to se setio i da ju je načupam.